Ke wa maela ngwaneso ya ratehang mona channeleng ya rona ya thuto ya lentswe la Modimo. Thuto ena e etseditswe batho ba bangata ba ithutang ka ditaba tsa Morena Modimo. Kajeno lena re tswela pele thutong ena ya Evangeli ya Mareka kgaolo ya 4, re tla nka kgaolo ya 4 temana ya 10 ho isa temana ya 12. Thuto ena ke ya 29. Ke thabo ho nna hanga ka bona qetellong mane o etsa comment. Ke nka batla ho utlwa, nka thabela ho utlwa maikutlo a hao ka ditaba tse ntseng re ruta hona. O bone ka re ka di ntlafatsa kae, re ka leka hore re etse ka tsela efeng. Ka jeko lena ke rata hore sehloho sa ka e be taba e reng phapano dipakeng tsa ba latelang Jesu le ba sa mo lateleng. Phapano dipakeng tsa batho ba latelang Jesu le ba sa mo lateleng. Ha re shebehe kgaolo eo ya 4 temana ya 10 ho isa temana ya 12. Ha e qala fela moo fela hona le mantswe a reng ha le ka thoko. Ha le ka thoko ba nang le yena le ba 12. Ba mmotsa setshwantsho seo ya ba hore ho bona lona le neile ho tseba sephiri sa mmuso wa Modimo. Anthe ho bao ba kantle tsohle di etswa ka ditshwantsho ile hore ha ba bona ba bone, mme ba se ba bontshisa, le ha ba utlwa ba utlwe, ba mpe ba se ba utlwisisa, e se re mohlomong ba sokoloha mme ba tshwarelwa dibe. Palo ya lentswe e fella hakana ke temana eo ya 10 ho isa temana ya 12. O tla hopola ngwaneso ya ratang hore thutong e fetileng ke ile ka bontsha hore Jesu o ile a ruta ka setshwantsho sa mojadi. Ka morao thuto yona ena eo a neng a qeta ho e ruta yona eo ya setshwantsho sa mojadi, barutuwa e sita le bongata ba batho ba neng ba mo mametse kapa ba mametse thuto eo, ba le ba sala ba ipotsa ka setshwantsho sena. Ba ile ba sala ba ipotsa ka setshwantsho sena. Hona ho etsahetse ha ba ntse ba thuisa ka thuto ena eo Jesu Kriste a entseng. A setshwantsho se jere thuto e reng eng? Temana ya 10 ha e qala moo e re ha le ka thoko. Ha le ka thoko. Ena ke tlhokahalo e kgolo bosebeletsing ba ditaba tsa Modimo. Ha le ka thoko. Mareka o rata hore re bontshe ha bohlokwa bosebeletsing ba ntate Modimo hore motho a ka be ka thoko hanyane. Jesu o tswile ka ra bongata ho ba ka thoko e le hore a tla nke ditaba hantle. A nke ditaba hantle tsa ntatae, yena morommeng, a di nke ka makgethe le ka mokgwa o lokelang. Jesu ha le ka thoko. Ka thoko moo ke hona moo a neng a imamela ka pele ho Morena Modimo, ho ntate wa hae hore nahana thomo ya hae e reng. Taba ena e re ho wena o le mmoledi kapa o le moruti kapa o le setho sa kereke kapa o le moefangedi, a ko tlohe bathong ka nako nngwe. Tloha lerateng, tloha monateng, o be le sebaka sa hao moo o leng teng ka thoko o le mong. Hantlentle ke dife tseo o tlo beng o di etsa moo ka thoko ha o le mong? E ka ba ho rapela, e ka ba ho imamela tlasa lentswe e leng meditation, kapa ho phomola. Hona ho a hlokahala. Barutuwa ba Jesu mmoho le bongata boo ba neng bo le teng bo mo mametse, ba ntoya mane moo Jesu a neng a le hona teng, a le ka thoko, ba ya ho yena ka thoko mane. Ba mo fumana mme ba mo botsa ka setshwantsho seo sa mojadi.
ya ba Jesu o ba araba ka hore ha re shebe temana leshome moo, lona le neilwe ho tseba diphiri, lona le neilwe ho tseba sephiri sa mmuso wa Modimo. Anthe bao ba kantle, ho bao ba kantle tsohle di etswa ka ditshwantsho. Ha ke re leke hore re utlwisise mantswe ana, lona le neilwe ho tseba sephiri sa mmuso wa Modimo. Anthe ho ba kantle tsohle di etswa ka setshwantsho. Ke mothating ona moo Jesu a totobalang jwale, a totobalang a bile a totobatsa hore phapano e teng dipakeng tsa ba mo latelang le ba sa mo lateleng. Phapang e teng pakeng tsa ba mo latelang ka ho tiya le ba mo latelang fela hobane a phekola kapa a etsa mehlolo. Phapang e teng moo. Ho nna le hore batho ba latele Jesu e le hobane fela ba shebile mehlolo ya hae kapa dintho tse ba nang a di etsa. Ho bao ba mo latelang e leng ka nnete, ba mo latelang o ba tsebisa hore sephiri sa lehodimo ba se nehilwe. O ba tsebisa hore sephiri sa lehodimo ba se nehilwe. Maraka o bolelang ka sephiri sa mmuso wa Modimo. Ho ba se nehilweng, o bolelang ka taba eo. Sephiri ke ntho e entsweng lekunutu. Sephiri ke lekunutu o bona ba neilwe lekunutu lena, ba nehilwe lekunutu lena. Lekunutu leo le senotswe ka ho hlakileng ka pele ho bona. Taba ya sephiri sa mmuso wa lehodimo ho bona e hlakile, e teng ka pele ho bona. Morena Modimo o sa e senotse, o e hlahisitse. Ho Testamente e Ntjha ho bua le ho bolelwa ka thuto eo e saleng e sa ka ya fumanwa ke batho. Jwale thuto ena eo e saleng e sa ka ya fumanwa ke batho, ha e sa le lefatshe le thewa, jwale e tlile ho bona sephiri se bolelwang ke Bebele ke sena he. Ha ke re se shebe, ha re shebe ho Mareka, ke bua ka temana ena leshome mong. Taba eo ka e fumana hape bo Mateo kgaolo ya 4 temana ya 11, wa e fumana ho Luka hape kgaolo ya 8 temana ya 10. Ke hore sephiri seo ke mmuso wa lehodimo le mmuso wa Modimo. Mmuso wa lehodimo le mmuso wa Modimo ke taba ya pele ena e bolelwang ke sephiri sa lehodimo, sephiri se bolelwang ke Bebele. Mmuso wa Modimo, mmuso wa lehodimo le mmuso wa Modimo. Taba bobedi, bofofu ba Israel, ba senolelwa bofofu ba Israel. Taba ena o ka e sheba ho ba Roma, lengolo la moapostolo Paulus ho ba Roma kgaolo ya 11 temana 25. Moo moapostolo Paulus a reng, hobane bana beso ha ke rate hore le seke la tseba sephiri sena, le tle le seke la ipona le le bohlale ke hore ho thatafala ho hlahetse ba Israele ka nqa e nngwe, ho tlala ha baditjhaba ho be ho kene ke bofofu ba Israele. Sephiri sena sa Morena Modimo le se senoletswe, sephiri sena bofofu ba Israele. Ya boraro, topollo kapa pholoho eo Kriste. Ha ke re ke itse ke mola mareng lona le neilwe ho tseba sephiri sa mmuso wa Modimo. Jwale ke ntse ke bua ka sephiri sa mmuso wa Modimo ka moo se bolelwang ke Bebele. Sheba sheba buka lengolo ho ba Roma kgaolo ya 16 temana ya 25. Ke re moo tabeng eo ke ho tseba sephiri sena se hlahisitsweng ho topollo kapa pholoho eo Kriste. Ha ho topollo efe kapa efe ntle ho yena. Ha re ye temaneng eo he
ya 25 go ba Roma chapter 16. Jwale ho ya nang le matla a ho le tiisa evangeling ya ka le polelong ya Jesu Kriste ka tshenolo ya sephiri sena se neng se kwahetswe mehleng ya boholoholo, empa jwale se pepesitswe ke mangolo a baprofeta, mme ka taelo ya Modimo o sa feleng se senoletswe ditjhaba tsohle di tle di finyelle kutlong ya tumelo. Sephiri sa bone se senotsweng thuto tsa Modimo. Thuto ka yona ke sephiri ka yona. Sheba lengolo la pele ho ba Korinti, kgaolo ya 4:1. O re ha o le jwalo, motho ke mang? Motho ka mong a re tsebe ho ba bahlanka ba Kriste le diabi tsa diphiri tsa Modimo. Thuto tsa Modimo ke sephiri ka bosona. Taba ena o ka e fumana hape le ho Bakolose, bua ke Bakolose kgaolo ya 2, temana 2. Hape o ka e fumana ho Timotia, lengolo la pele ho Timotia kgaolo ya 3, temana 16. Ke ntse ke bua ka sephiri, lona le senoletswe sephiri. Tsohle tsa lona, sephiri sa mmuso wa mahodimo se ho lona. Taba bohlano ke bohlale ba Modimo. Bohlale ba Modimo. Lengolo la pele ho Bakorinti kgaolo ya 2, temana ya 7 re, empa re bolela bohlale ba Modimo e leng sephiri. Tse bua ka sephiri e leng sephiri, bohlale bo patilweng bo Modimo o bolokisitseng pele dilemo di soka di ba teng, e tle be tlotliso ya rona. Ya botshelela, evangeli, ditaba tse molemo. Evangeli ka yona ke sephiri, ditaba tse molemo. Sheba lengolo ho ba Efese kgaolo ya botshelela, temana 9, o re le nna le nthapelle hore ke neba ho bua phatlalatsa sephiri sa evangeli. Ke nka ya bosupa jwale. Ya bosupa, kereke ka yona ke sephiri sena ke sephiri sa mmuso wa mahodimo. A go shebe evangeling ya bukeng epistoleng ya ho ba Efese kgaolo ya 3, temana 1 ho isa temana 9. Ha go hloeng ke tjeka fela o tlo go bona mono, o bona hantle ka kereke ha ile sephiri sa Modimo, sa mmuso wa mahodimo. Ha ke bue ka ya 8 jwale. Thato ya Modimo ka yona ke sephiri sa mmuso wa Modimo. Sheba epistole ho ba Efese kgaolo ya 1, temana ya 9. Wa re tsebisa sephiri sa thato ya ona ka boithatelo ba ona, ka moo no itherile ka teng. Sena sohle ngwaneso se bitswa sephiri hobane ha se bohle ba ka se nanabelang. Ha se bohle ba tla se nanamela tjena fela ba ntho e bobebe ba e nanabelang, empa ke ba se neilweng sephiri seo. Bao ke ba amohetseng Jesu Kriste le thuto ya hae dipelong tsa bona, mme thuto eo e se qadile ho etsa motwa, e se qadile ho etsa tsela bophelong ba bona. Bana ha ba hlaka jwale haholo, ba hlaka haholo thutong ka ditshwantsho, e se ho bolela hore ha di hlokahale. Bana ha ba hloke ha ka lekala hore ba rutwe ha ka lekala ka ditshwantsho, empa e se hore ha se hore ba di hloka ha ba di hloke. Ho ntse ho na le moo Jesu a ileng a nna ba ruta ka ditshwantsho le ha ba ntse ba le jwalo, e le hore ba tle ba utlwisise botebo bo ntseng bo teba ditabeng tsa Ntate Modimo.
ba hlokang hantle hore ba rutwe ka ditshwantsho ke bao ba ka ntle ba latelang fela hobane ba kgahlwa ke ho itseng. Mohlomong ba kgahlwa ke diaparo tseo ba go bonang diaperwe ke bao ba hlokang hore ba tle ba fuwe thuto ka ditshwantsho hantlentle. Sheba temana ya 12 ha re ho yona. Temana ya 12 e le hore ha ba bona ba bone, mme ba ske ba bontshisa, le ha ba utlwa ba utlwe, pampe ba ske ba utlwisisa. Mantswe ana a hlaha moprofeta Isaiah kgaolong ya 9 temana ya 9 ho isa temana ya 13. Bo phethahatswa mona efankgeding yona ena, temaneng yona ena ya 12. Ke hona moo phethahatso ya ditaba tsa ntse boletsweng dilemo tsa kgale haholo tsa tseo Isaiah nang a ruta ka ona di phethahatswa mona. Mme ke ka morao ho dilemo tse 600 ha Isaiah bua, ha efankgedi ena e ngolwa, e ngotswe ka mora dilemo tse 600. Boprofeta bo ba Isaiah bo phethahala hona mona. Ho Isaiah ho thwe Juda o tla mamela, empa a keke a utlwisisa. O re le tla tadima, empa le keke la bontshisa. Ka mantswe a mang, ba tla utlwa, ha ele ho utlwa, ba tla utlwa, empa ebe ba ikganela ka bomo ho nka kutlwisiso. Ba tla sitwa ho ba nka kutlwisiso. Juda o tla e bona nnete, empa a hane ho e nka. O tla e bona nnete, a hane ho e nka. E tla ba bothata ho Juda ho amohela efankgedi ya halalelang. Ke seo a se bolelang mona. E ne le ha Jesu a bolela boprofeta bona hore taba ena e tla etsahala. Hantlentle Juda o tla ema ka maoto. O tla ema ka maoto jwale ho lwantsha le ho raha ka maoto efankgedi le hore e tle sike ya kena bophelong ba hae. Ke sona sena seo Jesu Kriste a se bolelang temana ena 12, mme temana eo e supa mane ho Isaiah me ke boletseng teng. Mono ho bolela hore taba ena e tla etsahala. Jwale ha re ke re tlenne re shebe matsatsing ana ha re le haholo nakong ena re leng Pasekeng mona, tla bona hore ehlile borabere bona bo teng ho kgahlanong le morena Jesu, ehlile ke taba tse boletsweng kgale ho tloha ka moprofeta Isaiah. Mme ehlile ke Bajuda ba hanyeditseng Jesu. Ke Bajuda ba hlileng ba hanyeditseng Jesu, e sita le ho mo amohela, ba sitile ho etsa jwalo, ha ba mo amohela. Seo Jesu a neng a bolela thuto ena ya setshwantsho sa mojadi ke hore ba amohele, ka hore ho bona thuto yana eo setshwantsho sa mojadi se bolela hore ho hle ho na le batho ba tla hanana le thuto ena le ho amohela. Ba tla tshwana le mobu o sitwang hore o amohele peo e nepahetseng eno e jetsweng. Mme jwale ke baholo ba bona ba kgale ha ba e amohela. Baholo ba bona ba kgale ha ba e amohela. O ntshwarele ke phete hape ntlha ena, ke re ehlile hantlentle ke Bajude ba hanyeditseng Jesu, e sita le ho mo amohela, ba sitile ho etsa jwalo, ba sitile hona ho mo amohela. Seo Jesu a neng a bolela thuto ena ya setshwantsho sa mojadi ke hore ba amohele ka hare ho bona thuto eo. A ba qeka hore ba amohele ka hare ho bona thuto eo, empa jwalo ka baholo ba bona ba kgale ha ba e amohele le bona. Ka lebaka lena thuto ka ditshwantsho e senola kgaohano dipakeng tsa balatedi ba nnete ba Jesu le ba sa mo lateleng ka bonnete.
thuto ka ditshwantsho e senola hantle hore hantle ba sa mo lateleng ke ba jwang, empa ba mo latelang ditaba tsa teng tse kgolo tse hlahang mono ke katleho. Moruti, mmoledi le wena moreri, moefangedi, thuto ya kajeno ke selelekela sa tlhaloso ya seo thuto ya setshwantsho sa Mojadili e se tshwereng. Thuto e latelang ke moo jwale Jesu a tla hlalosa seo a se bolelang ka setshwantsho sa Mojadi. Ke a tshepa hore o e thabetse thuto ena. Ke kopa hore mono tlase a ko etse subscribe. Ha o qeta ho etsa subscribe a ko etse hore o etse di-comments tsa hao, mme re tle ne re etse. Ha o etsa subscribe o etsetsa hore e tle ha o tswa leqephe, ha o tloa thuto e nngwe e latelang o bona e se e fihla fela fonong ya hao mono. Ke a leboha ngwaneso, a re ke re rapele. Ntate wa rona ya halalelang, thuto ena ya re hlabolla, e etsa hore tsebe sephiri sa hao e le nnete anthe o na le sephiri so se beileng, mme ho ba o latelang le ba o mamelang sephiri seo se senotswe ka hare ho dipelo tsa bona. Ntate rona ya halalelang, re a leboha ka thuto ena. Etella pele momamedi hohle maleng hona teng, a nne a tswele pele ho utlwa le ho sebeletsa. Tsena re di beha ho wena ka hlompho ka lebala Kriste mmoloki ya bakang jwale mehla sena bofelo. Amen. Ha re amohele mohau wa morena rona Jesu Kriste a tlola Modimo Ntate. Kopano le matshediso a moya halang di be le gona jwale ka hoseng kae. Amen. Re a leboha. Kgotso ya morena e be le wena. Re tla bonana ho e latelang thuto he jwale.